الكافرين وإذ قلنا يتونغا فجنة سميت بدوتي يا إرقما خيّة للملائكة جر الملائكة راتينغا فجنة سميت بدو متخيت التيمي وآي خنجيّة اسجدوا لآدم يتون آدم سجودا غا فجنة سني أما دوب ربنا ست ملائكة مال جئ اسجدوا جتون سجودا جئ لآدم يتون آدم سجودا آدم دوبا المناماتي ربي متي أكملت آدم السجود جي ربي ملايكة أججا خنو نما في سجودنا جي ندور كيسي سما جرى سنجرى ملايكة سنمواتيس آدم السجود جي خاجة جيس رب مجيشما سنفو عبادة جيشو وما ربي نتنما أججي hojjetanii tani nirraa nama dhoorkerraa dhoorkamu jechuudha jechumaga namni biraan ajajnimma isaan saniifuu malaayikonni ajaja rabbii isaan guutan jechuudha baramma fasajaduuni sujuudan illaa ibliisa jechuun shayxaana maleeni sujuudayya saniifuu shayxaanni maqaa shayxaana juus ni qaba ibliisa juus ni qaba jechuudha akkasumamaasis maqaa jaanni jaus ni qaba jechuudha maqaan maasis al-Haaris juus ni qaba jechuudha Haaris jechuun maal jechume hojjataa jechuu gabarticha jechuudha isa lafa qotu jechuu saniifuu maqaa baay'ee qaba ibliis jechi jummoo alladhi ablasa min rahmatillahi isa rahmata rabbii irraa garaa murate jechuudha shayxaana jechuun isammaatis maakhuzum min shaqana idhaa ba'uda jechuudha rahmata rabbii irraa isa fagaate jechuuma jaanni jechuun isa dhokataa jechuu namaaf mul'atu nuuf ijji rabbii nama nu keessa kaayatuuni arkaan teenyatun isa arguun dandeessu akka rabbiin isa uume sanirratti illaa ibliisa jechuun ibliis malee abaa jechuun ni dide ibliisiin suni wastakbara ni boone wakaanaan ni ta'e minal kaafiriin warra ajaja rabbiitti kafrerraa ta'e jayya warra ajaja rabbii diderraa ta'e ibliisiin suni amma duubaasitti malaayikotaan sujuudaa jenneeti malaayikonni ka jirani sujuudanii ibliis qofti keeysaa hafe namoonni gariin isuma kana qabanneeti ibliisummaan kunuhu malaayikotarraa jennaa jan maal laalaniiti istasnaa kana laalaniiti keeysaa baasuu san jechuudha isaatiitu shanyii isaaniiti tanaaf keeysaa baase wanni keeysaa baasan takka waa shanyii takka qofa odoon ta'in shanyii adda addaa keeysaayis baasuun ni taati jechuudha fakkeenyaaf amma akka afaan arabaatitti istasnaan bakka lama qoodama istasnaan muttasilii fi istasnaan munqaxii itti qoodama jechuudha istasnaan muttasil hoggaa jenne wantoota gosa takka wal keeysaa baasuu jechuudha keeysaa hambisuu jechuu istasnaan munqaxiin ammoo wantoota shanyii adda addaa ta'e takka shanyii takka keeysaa hambisuu jechuu fakkeenyaaf amma yooniifi fudhannee qaamal qoomu illaa zaydan gizee jenne ummanni dhaabbata yookiinis ka'an illaa zaydan jechuun namticha maqaan isaa zaydi jaamu malee saniifuu qoomuun sun ilma namaati zaydii sana hoggaa keeysaa baafne inninis ilma namaati shanyii takka jechuun majarri kuni qaamal qoomu illaa himaaran gizee jenne immoo ummanni ka'an harree qofa hafe malee jechuudha kunimma istasnaan munqaxii jechuudha saniifuu harreen qoomiirraa hin jaamu jechuudha shanyii adda addaati kunis shayxaanni akkasuma malaayikaarraa hin jennu jechuudha warri immoo malaayikaarraa je'ee didee walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdaruuna ayata biraa keessa rabbiin je'ee jinnatuun tun gosa malaayikaarraa taate takkaatiitu jinnaata ja'amtu jiraa jennee jalaa jinne gaanuti saniifuu jinnatuun kun bakka sanitti jinnii dubbatee jaanamma isaan shayxaanni abbaa jinniidhaati saniifuu eega jinnatu jee shayxaanuma sanuu malaayikaa keessa kunoo fidee naqee jechuudha duuba rabbiin suuratul kaaf keessatti maal jeeme illaa ibliisa kaana minal jinni jee kuno fafasaqa an amri rabbii je inuma asitti dirree nuu baase jechuudha shayxaana malee kaana minal jinni inni jinniirraa ta'ee jee kuno dirruma baasee fide jechuudha ammaasis uumaan isaan irraa uumamanuhu wantoota adda addaati jechuudha khuliqatil malaayikatu min nuurin malaayikaan nuurarraa yoo uumamtu ifa bareedaa kanarraa yoo uumamtu wal jaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuumi je saniifuu ibidda laalaan isaa hidda rifeensaa yookiin qaawwa rifeensa jala jiru nama seenu
sanirraa uumne je rabbiin saniifuu belbela arraba ibiddaa sanirraa isa uumne je shayxaanni arraba ibiddaa yookiinis belbela ibiddaa sanirraa uumame malaayikaan nuurarraa uumamte shanyuwwannummaan isaan irraa uumamanuu garagara jechuudha saniifuu shayxaanaa fi malaayikaa gosa takka godhuun hin ta'u sirrii miti jechuudha warri kas juu sirrii irra jiruu jaan maal jechaa ture namoonni gariin shayxaanni kun gaafa duraa inumaa malaayikota keessatti sadarkaa guddoo qabaachaa ture isaan keessatti alaqaa ture rabbiin odoo wanni tun hin dhufin dura isin keessaa nam tokkootu darbamuu ta'a asirraa badii hojjetee darbamuu ta'a hoggaa jechaan itti himamte yaa rabbi tokkicha san dafiinu keessaa darbiyyaa jennani jarjare maaliifi tokkicha san yaa rabbi dafiinu keessaa darbiyaanuu bal'attu jaa inni hoggisiis duruu bakka ifiin dhabee jira jechuu baramma hayyee wakaana minal kaafiriina jeemmoo rabbiin inni sun kaafirtootarraa ta'e aslummaan uumaa isaatu kufriidha malee inni Hasan al-Basriin faan maal jee shayxaanni takka xarfata eynin liphuu ijaa takka rabbi gabbareen beeku jainuma saniifuu inni kun malaayikaa keessa sadarkaa guddoo qabaa ragaan nuti itti qabnu maaltu jira ragaan yooniif barbaadame ragaan adillaan cimaan hin jiru yoo taate qissaa Israa'iliyyaa yoo taate malee eejaan waqulnaa nuti ni jenne yaa aadamoo uskun taa'i anta siifi wa zawjuka siifi haati mana keetii aljannata jannata keessa tattaa'a jenneeni amma rabbiin sartifikeeta kenneefi isaan kana fuudhee jannata galche jechuudha haadha manaatii fi abbaa manaatiis walumaanuu jannata galche duraan eessatti uumame aadam kana hulaa jannataa duratti uumamee jaan inni jannata keessaa miti wanni inni irraa uumame sun bootaan isiin kaayamte isa hulaa jannataa dura jechuudha bakka sani waggaa 40 fixeeti uumaan isaa akkasi guutamtee achi booda rabbiin hawwaa isii jaamtu san irraa uumee jechuudha cinaacharraa uumee cinaacharree gama gararraa kanarraa uumee akkasitti jannata taa'a je'eeni qubsiise jechuudha rabbiin uskun jechuun taa'i anta seefee wa zawjuka haati mana keetii hawwaan sun taa'i aljannata jechuun ooyiruu tana keessa tattaa'a wa kulaa nyaadhaa je minhaa jechuun midhaan ooyiruu tanaarra min simaarihaa jechuuf deema midhaan ooyiruu tanaarra ragadan bal'aa haala ta'een jechuudha ni dhumaan sodaatinaadha maal jechuun kana jechuun heeyso sheetumaa jefide heeyso sheetumaa garuma feetanii nyaadha feetan afiigan nyaadha feetan gadii ol nyaadha feetan gamaa gaman achi nyaadha jemma ooyiruu yoggaanii fi bal'oo taate iddoo qofa barbaadanii bakka hanqata kataashiitaati jaanii nama qorqoduun sun hin jirtu jechuudha ooyiruu bal'oo keessa kaa'e rabbiin walaa taqrabaa jechuun hin dhiyaatin ammoo haazii shajarata muka takkitti tanatti hin dhiyaatina ooyiruu bal'oo tana isinii kenne mukuma takkitti tana qofatti hin dhiyaatinaa jeemma rabbiin saniifuu silaa inni ooyiruu baay'ee san kenneef galatoonfamuu qaba amma shayxaani dhufee dogoggorsiisuu ta'a jechuudha muyinni tun muka kam akka taate irratti mufassirtoonni baay'ee wal dhaban jechuudha kun muyinni kun qamadiidha ja kun ammoo lakkii muka inabaati ja kun ammoo lakkii sanii miti innummaan kunuu muka biraati jee kawaan biraa himatus jira jechuudha kun zeytuuna ja kun lakkii sanii miti maare ja isaanuu irratti waliin galle jechuudha kun ammoo gaa warri jimaa arrabsuus jima kajuus ni jira kantu jannata keessaa darbee aadamumaa'u jechuudha irraa taa'uu sittin dhiisu halee hoggaa nyaatte arraas duruu bakka sanitti deebitee ichi dhaabbatte laati otoo ifin beeyne ichi dhayxaa bara inni moo jiru moo faanila amma isin sun qissaa Israa'iliyyaadha malee ummata Israa'ilota irraa naqalamte malee oduu bakka qabduu miti jechuudha. Kunicharraa wanni inni sanii rabbii fi ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaami nuu hima nuu ni geessii jechuudha. Qissaa Israa'iliyyaa kijibsiisuus hin dandeenyu dhugoomsuus hin dandeenyu yoo shari'aa teenya keessa jiraatte malee. Faallaan isiidhaa shari'aa teenya keessa yoo jiraatte sanirra dhaabbannee kijibsiisuu ni dandeenya jechuudha. Tammoo shari'aa teenya keessatti nuuf hin himamin akkanumatti irraa cal jenna dhugoomsuus hin dandeenyu kijibsiisuus hin dandeenyu. Ayye walaa taqrabaa jechuun inuman dhiyaatina
هذه شجرة مختكتي تنتندياتنا فتكونا سببا سنتاتني من الظالمين ورلبو ثاني ميد سنراتا تندوباتي مختكتي تنتندياتنا جم ربين طبيعي المنا مرتي أمني بخلامة مختنا الرادوركو خيسا حكمة كمتو جرى جيشورا سبب مختنات جنة خيسا درب موتاني duraan innimma rabbiin proogiraama isaa keeysaa duraanii ciqaba jechuudha amma ka'ee fidee tana kaa'ee faazallahuma shayxaanu shayxaanni isaan lamaan ni kololaachise zawji jechi jumaal cimdii jechuma malee dhiiraafis ni taha saala dhalaa dubartootaatiifis ni taha jechuudha zawjati jennee zawjatii bichaayyaamuun dirqamaa miti sun feetotaatti daata feetotaarraa dhiifta hunoo rabbiinuu fideha quraanni afsahu kalaamil arabi jechuudha irra fasiya qulqulluu afaan arabaa sani jechuudha saniifuu zawjuka jedhee hawwaa baana cimdii jechuu inni zawjii jedhu ayye faazallahuma jechuun isaan lamaan ni dogoggorsiise faazallahuma jechuun isaan lamaan ni mucucaachise azalla jechuun mucucaachisuu jechuudha فأزلهما يجون إسان لماني قتن تراكي سيجودا الشيطان شيطاني عنها سببا مغسانيتي أني تنمال جاين أني سببيا جانيني يجودا عنها يجو سببا مغسانيتي إسان لمان ندو غرسيسي نموچو چاچيسي نخلولاچي سيجودا فأخرجهما سببا سنيتي إسان لمان نباسي مما كان فيه جتون نعما يخي أورو دران كيستان سنراني باسه وقلنا نجننتي إبطو جتون بوا سرابادكم غرين كيسان لبادين أدوون جتون غريداف تلاتا غريف نافا غريداف دينا سنفو بيتتم بيّا الشبارون ما تنجراتني متي بيّتي واللولني متي asirraa caaramuu qabdan jee rabbiin dismiis godhee hojjete jechuudha shayxaanni faana cittuu deebi'uun taa'u hawaa fi aadama baduu wizdiraw guutanii walakum jechuun isiniif tahaadha fil ardi dachii keessatti isinii tahaadha jayya mustaqarrun jechuun bootaan qubsumaa jechuudha jarri eegachirraa wizdiraw guute as gad dhufee kollajjii seenee jechuma festivaalii fidanii uno diplomaa isaaniitiin wamataa'uun jechuun qananiin isinii taatuudha ilaahiin jechuun hanqa jiruu teeysanii je saniifuu bakkuma sanittuu naftanii biyyatti caaramtan san bakka filaatti ari'amtan saniitiin turtan ammaas deebi'uuf teeysanii jechuu rabbiin abdachiisee jira jechuma